nagkiswerte niya. Ay na, nagpintas ng tiyo tatda. Siyempre, suot-suot ko na kita duwa nga bukal-bukal. Kita lapayag ko, nagswerte nga ang tiyo niya. Makita yo ka de. Dagita ko rin makmat ko, ne, kitaan nyo ni, Talaga nga i-make upak tat nga aldaw, amo yung good vibes, kunata nga rod. Agbaro tawanan, ay na. Dahil nga video, ipagakinyaw dagita, pampamati tayo. Iti barutawan, no kasa no te agswerte. Dahil to nga barutawan, nya. Kat kumusta ang kayong matan kumusta te Pasko nyo? Nabsog kayo malaang? Baka dahil talang sa naglamlamot, inaaramid nyo nga namumutitit manan. Ibagayo nga awan diet-diet ta, Disembar kunayo. Papasulan nyo ta Disembar nga. Magkinyaw niya nga ibasol na ti Disembar. Ay naapo. Sige nga rod, rugyanan to nakitan pamati. Iti barutawan. Number 1. Kunada, dahil iti barutawan ang lip-lipatan. Agsuot kayo iti ada bukal-bukal na. Bilog-bilog nga bado. Amin nga bilog-bilog. Nya. Kas laki niya, kita nyo dito aritos na ni bilog-bilog dahil ta pampaswerte. Iso nga insuot kon, danda mo pa ilang kat, agswerte na antiyon niya. Lagi jay polka dots nga kunada, agbiro kain panty nga polka dots, bestida, bado t-shirt, sapin, amin. Basta dati bukal-bukal na, pampaswerte dagita niya, yung lilipatan wen. Number 2. Nalabasit, swerte dayta. Agsuot kayo tinalabasit agswerte kayo red nga bado, panty, dagita, medyas, basta red, agswerte kayo nya. Iwasan nyo lang tikwa. No, dati bagyo, baka makimat kayo, takabusor ka no tikimat. Tinalabasit. Balikan mo man dayta nga pamati. No, nakalabasit ka, tapos dati agkimkimat. Bagong tanda ka, dagita inang kanamang mo nya. Inyangay ko makinalam, apit takabusor na, dayta kimat, tinalabasit, inya dayta tur, kasla turo dama nga rod, nya. Pakataw na, namwen, pampaswerte nga no tinalabasit, nga kunada nya, kasla dayta nga nalabasit, tiga, aritos na antiyo, iso nga agswerte nga talaga na antiyo, dayta nga barotawan, nya. Number 3, dayta pinaka-importante, dayta may isang importante, aghanda kayo kano iti 12, nga nabubukal nga prutas nya. 12 nga no daduma i-3-3 may sobra no daduma 14 pa nga rod the more the merrier kunanan sa syempre no aduma ti blessing kan swerte nga sumangpa ti biyagyo nya. Akat adati tips ko kinyayo nga agbabakol nga awan ti panggatang da iti 12 nga agduduma nga prutas nga nabubukal. Amuyo daytoy na antiyo, tips ko daytoy nagsaya at nga tips ta no makatipid kayo. Awam matinang ibaga nga kwanya nga inya nga nabubukal. Iti ihanda tayo nga prutas. Iso nga kastoy tinaramid ng tiyo agora te pakita kinyayo nya. So dagitoy adig jay prutas nga ginatang ng tiyo, ada kata nga orange, ada kata nga ubas, ada kata nga mansanas, pungkan, kunada, lansonis, dapat bayabas ni bayabas. Basta peras, rambutan, dapat kiyat-kiyat. Kung ang marti niya yung kakaanakan, awan mo tinang ibaga nga, inya nga bilog-bilog dayta. Dapat nga rutupat nga suratak ni, panpanunutak peti bilog nga prutas niya. Iso nga, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14. Iti bukal-bukal na buukon niya, sobra pa, panpanunot pinantiyo. Nya! Dahil nga rod, nautak ng tiyo, no, kwatuladin nyo matanda kanakan, no, apay problema kayo, pa nga, aghanda ti bukal-bukal nga prutas, basta na bilog nga prutas ko na apay, nga bilog da kita, di ba bilog da? Sinurata lang nga ng tano ka, narigat, lalo ti abroad, narigat agbirok ti prutas nga, nga makita lang kita Asia, ta Pilipinas niya, nagrigat. Iso nga dayta ti handami, tatta nga nga barotawan niya. Iso matuladan niyo matanda ka na ay na, agswerte kayo latta. Basta dadagita bukal-bukal nga prutas, ngayon tayo niya. Idiretso tayo nga ro, dayta
ako niya nga pampamati. Number 4. Hanyo ka nung makalilipatan iti agbulsa iti barbarya. Ado nga barbarya ta bulsayo, jag kiling-kiling nga talaga tapno. Papaswerte mat ka no dayta. Number 5. Lukatan nyo ka no amin nga tawa kadari daw yun tapno umunag ti swerte. Nya, kunada, no barutawan. Hanyo nga lipatan wen. Number 6. Kuha ka no. Daytoy, importante mat daytoy, laro dagiti babatit. Nya, nakakaanak ka na tiyo, hanyo lipatan ti. Aglagto. Wen, aglagto kayo, iti mamintalo. No barutawan, eksakto alas 12, pasado. Hanyo lipatan ti aglagto. Tano dumakkel kayo. Wen. Iso ti kunada, iso nga nyo lipatan wen. Nya. Number 7. Hanyo makalipatan nga paandaran amin nga lugan nyo. Wen. Busina ditoy kasjay. Amin nga lugan nyo, motor, kutsi. Paandarin nyo. Paunyan nyo. Palaawan nyo nya. Garamit ko tilaaw. Uray dagita. Kaldiro kasiro layo. Irwaryo. Batang-tangan nyo. Pasado alas 12. Hanyo nga lipatan dagita. Pampaswirti dagita nga talaga nya. Hanyo nga lipatan ka anak anuin. Dahil tati number 7. Number 8. Agpuor kayo. Win. Agpuor kayo. Tapno umikat dagita dagita masamang elemento. 1. Itaas si dagtababalayo nya dagita pampamalas nga elemento. Tapno umadayoda ag isong agpuor kayo nya. Pasado alas 12 nyo lipatan. Pasado alas 12 nya. Number 9. Dahil pwede may sanga pamati nyo lipatan. Tapno hang kayo kanong agmalas. Hang kayo agdaldalos. Hang kayo nga agwalwalis. Damin, kaslangay walwalisin nyo dagita swerte paadayo. Isong nyo lipatan nya. Hang kayo agdaldalos. Number 10. May sama nga importante daytoy. Hang kayo nga gagastar ti kwarta. No dati kwartayo, urayan nyo hanyo nga gastaron. Lalo na dati natanggap nyo nga kwarta iti barutawan, hanyo nga kutkutsen nga gasto day tatay na aggasto kayo nga nga buo nga tawon kunada nya. Ay na daytoy maragsakan amin nga kwa utangiro. Gamin makapamalas ka no ti kwa ti agbayad ti utang no barutawan iso nga ipambarda dagitoy nga utangiro nga handa pa lang agbaybayad. Tapno handang agmalas kunada iso nga agragsak da dagitoy nakautang nya kinya tayo iso nga hanyon nga asahan nga agbayad da daytoy nga barutawan dagita nga nakautang nya. Number 11 daytoy importante ma daytoy adi pagdian ti bagasyo. Pagarap nga napunno dayta dapat napunpunno dayta bagasyo pagikan ti bagasyo aglupyas tano aglupyas mat kan ti swirtiyo dayta barutawan nya nyo lipatan dayta kakaanakan. Number 12 daytoy kwa hamat nga pampaswerte nga kwa nga pamati no dikat adi kano no inya kano ti aramidam inya kano ti maritritnam no barutawan iso kano ti aramidam kan maritnam nga buo nga tawon nga kunada iso nga no kwa no kaslangay kuma agsakit ka kung baka kasjay agsakit ka mat kano nga buo nga tawon hamat kumaapo nya kano agsadot-sadot ka mat kano nga buo nga tawan no day tala kano agsil-selpon ti aramidam ti barutawan agsil-selpon kalata kano nga tinawan isong agunga dagitan nanang kan amang mo nya nga makakita ka magsil-selpon no to hanggang nga agdigos ti barutawan ay naagdigos ka tani nabangsit ka nga may isang tawon nga kunada iso nga delikado dagito iso nga alwadan nyo dagita aramidan nyo kan marinayo hang kayo nga agsaksakit hang kayo nga agtaktakit tanino agtakki kayo baruto na nagtakki kayo nga may isa buo nga tawon iso nariga nga talaga nya kanyang ilipatan na gitawin. Number 13 dahito nga pamati pampaswerte kunada agpatulid kayo kano iti bilog-bilog ita sementoyo ita kwayo sa higyo nya agita barya agita prutas ipatulid yo anyo bala kang kanan agita patulid yo nga prutas tabang agtakki kayo kuna manan tano agtakki kayo nga may isa nga buo nga tawon. Number 14 tap nagswerte kayo kano kunada
amin nga masaba yung nga tao, kablaawan nyo iti na imbag nga baro nga tawan ko na yo. When, i-greet you isuda no masaba yo, amin nga masaba yo. Kablaawan nyo, na imbag nga baro nga tawan nyo, apo nga kasjay nya, agisem kayo, agismel kayo, kasjay, hanga kita, re na nga kwa nga, sakit nakam, ti mare-re na yun, no baro tawan, tamati, agmalas kayo, nya. Number 15 nga pamati nga pampaswerte, ato importante na ito, dongag kayo. Alas 12, pasado, kamanganon, tinapaka-importante nga umunag tabalayo nga mangan nga kung kumano da bisita yo, lalaki, when, imukal, iti umuna nga mangan. Tapos, swerte ka no, iso nga, sobrang nga importante da itanyahan yung lipatan. Kano baro tawan, ti umuna kumakan no, nga masaba yo kat lalaki, tanong swerte kayo. Iso nga no, makasabat kayo, ti imuki, lisyan nyo, dagita imukal, iti sabatin nyo, nga umuna tanong swerte kayo nya, nyo lilipatan dagita nya, Number 16, ay na, naka number 16 tayo, nagadong talaga nga pamati tayo nya, number 16, no, barutawan, agwa kayo, agi waras kayo ti asin, itabalayo, itaigid-igid ti balayo win, nga kwa nya, no, agswerte tabalayo no, saan agmaay maikat na kita malas sa, nagado nga talaga ti pampaikat ti malas, kan pampaswerte tayo nya, naglalaing tayo talaga nga garamid ti kakasta nga banag, pati dadya ko kano dadya ubas no, da ubas yo, agsabit kayo, agisabit kayo, iti ubas nga 12 no santri, si tari daw yo, wen, taruangan nyo, isabi yo, tanog swerte kayo, nagit ka nga, pamati nya, Number 17, importante ma daytoy, no, aghanda kayo, dapat hanyo kano lipatan iti, agidya ngay nakikilnot, dikat kasjay suman, nya pa'y bati ko nalagkit ko na dati Tagalog, inkiwar, wen, importante daytang ihandayo, tapno, ti pamilyayo kano, di ngay agkakaisa, kasjay, nagado nga ko niya, dapat ti kwa na, ti dahilan na, rasyonaling ako nada, dapat ti rason, no, apay takasta, ti ihanda, ibaga ti babakat, kalalakay idi niya, dagita nga ro, dagita, pampamati, no, barutawan niya, nga pampaswerte, nga pampaikat ti malas, ti biyag, nga, para kinya ni Antiyo, dagita nga pamati, ay na, aw madakas na no, ha mga surutan, aw madakas na no, ha mga patpatsen, kwakan, awan madakas na no, patsyem, kan no, surutan, nya, kasi lang tayo dyan, respeto lang, iti maysa kan maysa, kan, awan mati kwa na, tida, awan mamaawan kinyam no, aramidam dagita imbaga, nga pampaswerte, nga pampaikat ti malas nya, ngam hanyo nga liplipatan nga, adalata kinyayo, ti biyagyo, sige lata ti akinigam dayta, siyempre no, agur-uray ka lang ti swerte, nga agtugtugaw lang nga agur-uray ti manaptuog di tabalayo, awan mati swerte nga sumangpat, kailangan agtrabaho ka mat, agkuti ka, aggunay ka, hangka lang agur-uray iti milagro nya, iso nga, si kayo nga kakaanak ka, sapila kumakat, agwa kayo, ma-inspire kayo, agaramit, ag-arapaap kayo, gawatin nyo aming arapaap yo, hanggang agur-uray lang ti milagro nya, dayjay nga ron, sapila kuma naragsak iti barutawin nyo, sapila kung marod kuma agswerte tayo amin nya, nga kwa nga natattao, nga Ilocano, kanamin nga tao siyempre, agswerte tayo amin, tano kwa, tano napintas ti biyag nya, ang problema. Sige nga ron, kasanakan! Bye!